Gengkre Trok Karbi Film Society Foundation Day Diphualong Talon Ponlo Labang Sugo Talon Along Chief Guest Samai Pen Kitong Dun CM Dr. Tuliram Rongha Lapen Alang Kichak Pon Mate Kithan Punateng Ke Pining Pen Ke Karbi Not Mas Council Pen Karbi Film Society Tuma Phan Kipangrum Pet Lak Inko Etangka Ponong Vipon Poputa Alang Lampi Pangdakpon News Desk Report Divide 365 Karbi Live Angke nor bangke kadok kabe armu miragra ngopi chothabra ilu no bangke rita teron tiren kathal arokom gulo ada petok gulo kan pinindak langkung habe auditorium hololong ningkan se katalon Karbi Film Society atum Gengkre Trok Kecok lasi nilifan alvisar poisa pamen pen nang hang lo lasi laso ningkan Gengkre Trok Kecok ho nilipang dakon lo mirbin ko laso alamarjan international ta award long iglo laso award nong elong lo laso nong ekelong actress aphan Kachaparjana bang phiephan Karbi Anglong Autonomous Council pen dame non Karbi Anglong Autonomous Council Foundation dia ahut lak bola pen ke alang tumphan isi ki thik pon nong edolo la pen ke producer laso producer lo director lo Bhunaram Tiso alang phan dame Karbi Anglong Autonomous Council pen nong AP po la pen ke dak lak photangka lang tumpanta pipa jirpon po la pen ang pau dame nilipang dak pon lo nili tuning pen Karbi Anglong Autonomous Council a budget pen ala lak pho o lak kep thapon lo Karbi Film Society aphat la pen ke pining mang ko pang dak pon thulo Karbi Film Society tum aphan lak kep ko nili ke thapon ji aphan pangrum pet pen pining mang ke lakin ko etangka alang tumphan Karbi Anglong Autonomous Council pen budget along ke thapon ji aphan si pini pang dak pon lo la pen ang parta me ningkan sek Karbi Film Society atum so katalon ji lasa mehange the katalon aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen simi seltalin auditorium hall tame mate dak dressing dole auditorium hall tame mate langkung habe auditorium hall tame lake Karbi Anglong Autonomous Council pen ake jo ye hisab se pipon ko lan sini lipini pang dak pon lo Karbi Film Society kan ke trok ke plan la solong kam piklempon laso apikan patini Fransi nang kadok kabe media akoi atau mana sabe betul orang tua kan sabe tentang lalu jasa mepet ni tum pilihan ke Karbi Film Society mate Karbi Lamarjan asong ne ningkan Gengkre Trok Kecok lo lapen labang so ningkan Gengkre Trok Kecok labang so hodin tu mining matha bang belahan Karbi akhaya tu kitching pen non an lunarjan kesemardo lamarjan kesemardo lapen kapre alamarjan kesemardo non ke international level am kili kami Karbi alamarjan sitame dolo lase hala haya tu kadok ka klem kitching tumpen chingrum pet pini labang so tu Karbi lamarjan ko somsi ke pereng dima Kosonsi Karbi Lamarjan angtan ansi ke pali tingima lahai huya pandabe itu pini labang so program mate pini lalingkan ke chokolong pini nitum labang so asaida nitum dekko jasemet kulotan de pini ada prang pen ke sayang dengamo bagala halo ada prang pen itu kecenge bajuna ke ba tingke arbe jantik ang bangsa jame rangsina sarko aphan ini rangsina sarko pan kalom jadilo la pendek ke nitum karmitang konseri doan mate Karbi Lamarjan ditang ke tuhon doan kadang bau tulang panten nitum ini side lo la pendek ke ladak uthot langkung habilong wan kusi ladak bangke nitum la mopen halo Karbi Lamarjan somse rengeng ka ophat cinema complex wa TMC dak hini point ta something wai lo si bangke to somse Lamarjan reng ver nang di mak dak si ko sompen claim si tum Karbi Lamarjan profit padudi ma dak something wai lo
apa yang isi bangke karcu amai tadi itu bipon lagi itu hakul pen aku pun aku dalam tang pen nang aning kan pen kardia ke kan alun alam nang ke tok pen nang alam marjan ke non kardia alam marjan ke ceng putih redang tong seralang lagi video film ke alir hai hui pen cenglo lagi Bosonto Das nang an kalitang Bosonto Das alang ni nang an ladak kardia alam marjan pam di nang kerap nang kan ke lapen alang ni plembon benangan masuk top dan kahon kini dan senanon itu tentang alam alam sama alam si alang ni kan itu postumas ini kata society ini dan award bagi kamu masuk di tunang ini lapen nampak sampai ni tumpini bangke benangan la kardia film video film ke ceng kuyalir lapen te video keset ke ceng Father John Timung lagi sampai gewang tu in 1984 la hai Tuhan itu pajir lo la pendek kardi long play lagi kardi folk song kalau sebut kalitang sabsi kansisar ex minister alang di semal kono la Tuhan am nong i pajir lo la pendek production kitching pen nong an la bang solong senior artist tu macam pardan nono song benangan do Mamuni Beti, Ipalian Setia, Jul Setia, Pencenglok, kapre artis semua itu. Pada nampak kami ini ke former MP, mati ex MP, Forensic Desa Antai Kementerian Negara, Polri Kementerian, bahkan kapre itu. Sol Honda itu, Luhui Tawel, saya kisah misi sekarang semua cukup. Bahkan jasemet ini, labang sol mailong na hajit tong ke, last Dr. Sar Tuliram Rohan Sarhat ini itu kat di society itu itu cuba parti lo ada alangli karbi akhir ban kamakha karbi alamarjan karbi ditang ban kamakha ben ini le kota karbi di society reng wer nangi bakar dia alamarjan reng wer nangi karbi khaya ditang aning rupaman se ansol le nangi government ini bang aprang bang lakep tapi non thoda ningkan dan aku lakep laking koi ini kan sisielong karbi di society aphan council long di poni phan lamcak kielo tak kecing laket bangde laket long pono lapen bilang nang kan ben batu non nanti lejan kan ben laket lain koi silong tante film society hin dan nong ike pajir pone bang pana phansi kini pajir pon lo nang ini ke jasemet ni tu nong pajir pona bangke bangke toksi kan ke ni nong ike pajir pon lo mate kartu pon lo lapen tu la production mak dupik film production lok si trok keprak trok do nolan tu long pon kita cep do hilang pon pasang thak si trok si kep suse music videos tunggu sampai entertainment na production tunggu lai nanti la puson tha program nang itu ngako non aprang ke waing thana ko deng kon bom sulang ma program ke jasemet ke ni tungge non ke ningkan sielong ko pipia program siklem konjima laso calendar program bang ni tung di fonto tuning ke dam tang da ni tung long di chidu kar di telen han laso singing bilo peneng manga ko ni tung di fonto ko long di chidu kar di telen han la bang ke dance competition la pen isi bang ke buno acting drama putha ka ni si cepat ko na phan ni tung nong ke mang ko ta do la pen kardia film award ni tum jungjung laso film society hin ben award pagi di pangka di tum kisik konelo kisik kontang lo la pente kardia la majan artis de han se thek ni aphan seminar workshop laso de plan konjita ni tum kisik konelo la se achikro ba arni hotpon chok ni tum lam tangki khobong bong ni tum society den ko bang asun sapat ko ni ma la bangke la hello film ke Lingkan suri ni rana ket aningkan aprang bet tapi namde cinema dulu tapi production and plan football no sudah kar di film society tu aman ke ono bangke la ke la lingkan suri ni rana ke aningkan la ke ating film waktu mahir kan itu kalau di bang aman ono la untuk tipin ni pun la bangso society bangke la bangso tapi semua bangke dulu
karbi lamarjan ke iltum jutang jubat nim rupam han iltum pareng nang ko ha ali ko han ali ko kita me karbi film lo koi tak ali no iman kita dengan le ane sina ali ko kita producer bang lakh kurun rasa ali itu kita Sitame isi bangke itu tindak meme baru kami meme bangke lah halo apakah hai itu nanti kuatnya ke asam longke tanong ke noris longke karbi asamis pen adun ke karbi hai itu lah song lama dan an ke klaim adun itu kriket itu aduh kami Film Society Fan Council pen budget dolan tang de kometa ni no budget ke apran pen ale sitame non churunangi sar Dr. Tuliram Ronghang ahin pen ke damtang ni tumla long bi ka diklen han grand finale ke bang ni tumhan nang chapang lo council budget lo lakyat ke nang lo nang di koner lo aku pini bang wang tu lo pini lan kan tu ni par di tu ya mande ke ga aku lakyat nang tobat kontribut lan ko e bang Malin di Sophia kan lak pun council pen di Bonji lah pen producer ke Bonji ku kopi film apa apa sila so la bangke jasemet ke la hello itum churunangi la bujaru sini art dot muka alangli la ani ke sa dunia di solo alangli ke semar kon mirbin ko la marjan ladak ilitum dak state level lapen national level lapen international level lapen ana di malong ke nong elong dun labu lapen de la songbong pen miri international film festival kolkata long di long ke best actors ke long dun ke dun kar dia actors lo malin di sepi la so jo ini si ini sar Dr. Tuliram Ronghang bang dikya la 23rd June ni bangke function dia ni bangke la film producer sar Tuliram Tisu lapen ke actress Malin Sophie Phan Mangge lak ko ko so phana ajoine si ko